Bingay ti kapanunutan dagiti ag classmate as social work student ani Tiara ken Darshema saknan ti panakaited ti civil service eligibility kadagiti elected ken appointed SK officials. Pabor ni Darshema nang runa adda dagiti agtrab-trabaho ng SK officials idinto saan a pabor ni Tiara gapanta adda sa bali awagas a mabalin nga presyaran ti gobyerno ti Takemda. Okay naman yung binigay ng CSC na eligible sa kanila kasi eligibility sa kanila. Kasi mayroon naman distinguish yung CSC na kung anong level lang yung pwede sa kanila. Kasi since yung mga ibang officials naman, SK officials is based sa observation ko, ginagawa naman nila yung part nila as SK officials. There are other ways to recognize yung effort ng youth aside from that. Although, ma-appreciate tayo mo't ma'am jay initiative da, pero kaslang adamin talaga tilapses na. Hanang pabor ma'am kasi kaslang nagbalin nga free pass isuna, nagbalin nga sa naglakam lang alaanan. No adda ka ti SK yan, okay, CSC passer kan. Katkas lang DJ mo't nag-effort ma'am iti nagte-take talaga ti exams, nag-review for that. Kas lang haan nga taba nga unfair mo't para kanya da ma'am DJ. Although hantay mo't pa ibagbaga ma'am nga kasla awan mo't effort ti SK, but at the same time di ba dapat mas fair lat ma'am no amin kat regardless no SK ka no haan, you still go through the procedure or DJ step by step nga ag-exam ka mo't. Maibasar itilinteg a Republic Act No. 10742 wenno ti Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 maikan pribilehiyo dagiti SK members ken officials. And one of the privileges nga na-mention dito is the granting of appropriate eligibility to Sangguniang Kabataan officials as well as both elective and appointive officials of the Sangguniang Kabataan. Maibasar ti resolution ti civil service, maipada ti eligibility ti SK officials kadagiti barangay officials as sub-professional eligibility wenno pakay batugan ti first level position. The way datoy nga guidelines, iti i-cover na laang is those elected in the 2018 SK barangay election and 2022. So yun lang ang kino-cover ng policy na ito. Those who were elected as Sangguniang Kabataan Chairperson, daman ti Vice Chairperson da, and the members, the Kagawad, Sangguniang Kabataan Kagawad, and those appointed as SK Secretary and Treasurer. Rumbeng analipas dagiti opisyal ti maysa a terminoda tapno magundawayan ti pribilehiyo. Mabalin meten nga gisubmit dagiti kwalipikado as Sangguniang Kabataan ti requirements da iti Civil Service Commission Abra Field Office. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.